ሰላም የራክ ቤተሰቦች እንደናችሁ ዛሬም እንግዲህ ባበደ ቪዲዮ ተመልሼላችሁ መጥቻለሁ በአዲሱ የአክረም ጀማል ላይቭ ፐርፎርማንስ ማለት ነው። ሰሞኑን ሪሚክሶች ላይቭ ፐርፎርማንሶች እየበዙ ነውና ብቻ እሱን ከሁለት ሳምንት በፊት የለቀቀው ማለት ነው። እሱን አብረን ፈታ ዘና እያልን ያለ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ ወደ ቪዲዮ የአክረም ሙዚቃዎች ሁሉም ማለት ይቻላል እዚህ ቻናል ላይ የተለቀቁት አዶሊስ ናትና ላይ يا انتيري ان خرتخي لبي سليلا همس فطرتك كوين اللخو انا مروكي زنصبار تنسخي موناليزا قمتلكي عيتو تقوين ناي غزانا شكورنا يما موزيكا ነው የሱ አይደለም አገስ የሌላ ሰው ነው የማን ነው ይወስዱخي ታብጎደና ና ና ና عززني كذبو حتى اتنيك ملسو مع رهبي نخمتو سرنا تيتعجبو نعخندي نعميني كسمر اللي تمحليلي سمرتي لساق امي غاب اما سيوز تعاويتي ناي حلالي خناتي حشوخ فشوخ مباحلتي وش تلبوي تترعس لو وابدرتي تتعقبيو فقرينا أتي دحسسي يبا نكالتي عين فالعالي شكورينا አንደኛ ሬጌ ነው ሙዚቃ ስታይሉ ሬጌ ነው ሁለተኛ ደግሞ የሱ ድምጽና ማለት ትክክለኛ ዘፋኖች ላይ ነው ይሄኛው ምንም ዲፈረንስ የለውም አውቶቱን ምናምን አይጠቀም ማለት ነው ኦሪጂናል ድምጹ ነው ያ ነገሩ ተመችተኛል አቃይ ብሉ ዘመንና ንተማመት እንደው አፍጉዕዞና ንخنበጽሕ አብላይና አቡቤ አነ በፍቅርህ ዳክሲ ሰዮ ወካላክ ሰይሰለሉ ትደረቂ በተለፉ አነ ኩሉና ቢ አይን ፈላለ ሽኩሪና አቃይ ብሉ ዘመንና ንተማመት እንደው አፍጉዕዞና ንخنበጽሕ አብላይና ندمتخي يا انتيري ان خرتخي لبي سليلا همس فطرتكي كل اللخو انا مروكي زنصبار تنفسخي موناليزا قمتلكي عيتو تقوين نعي غزانا كي وسدخي تابغودنا لا 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 ላይቭ ፐርፎርማንስ ራሱ አይመስልም የምር ድምጹ በቃ
ምን 98% ምናምን የሚለው ተመሳሳይ ነው ኖርማል ከዛኛው ጋር ማለት ነው ክሊፕ ላይ ምናምን ከምናየው ጋር عززني كزازو حداتني كملسو معر حبيب خمتو سدينا ديت عجبو نعخندي نعميني كسمر اللي تمهليلي سمرتي لساتمني خير أماسيوش تعاويتي ناي حلالي ريجي موسيقى لما ودالو يا مرينو ريجي يمجينيال ريجي ነው ስታይሉ የማ ሙዚቃ ነው ጋይስ የራሱ ነው እንዴ የራሱ አይደለም اي خناتي حشخ بشخ مباحتي لا اتويا وش دلبي تترعس بندو وابدرتي تتعقبيو فقرينا عدري تحسسيو با حكالاتي عين فلعالي شكورينا القايبلون زمنا نتمامت ندو عقو عزونا نخنبتح عبد العينا أبوبي علي بفقرخي دحسي سيو وكالاتي سي سيلو تدركي فتلخو علي كلوناتي عين فلعالي شكورينا أقايبلون زمنا نتمامت ندو عقو عزونا نخنبتح عبد العينا عين فلعالي شكورينا أقايبلون زمنا نتمامت ندو عقو عزونا نخنبتح عبد العينا ጋይስ የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን መስል ነበር ፈታ ዘና እንዳላችሁበት ከኔ እኩል የማዘፈን እንደሆነ ንገሩኝ አይ ቲንክ የሱ ኦሪጂናል የሱ ነው እንዴ የሱ አይመስለኝም ምክንያቱም የሱን አብዛኛው ሪአክት ስላደረኩበት ማለት ነው ብቻ በቀጥሎ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ረሱላችሁ ደሞ ወዳችኋለሁ ባይ